S druge strane, ono što također postoji kao zanimljiv moment, to je da se teološki gledano ovaj fenomen religijskog nacionalizma zapravo pojavljuje kao relativno nov fenomen koji je čak inokosan u odnosu na Sveto pismo, čak i na Stari i na Novi Zavet. Jer ako postoji nacionalizam kao zalaganje za moju nacionalnu zajednicu, to znači da se ne zalažem za druge nacionalne zajednice, ili postoji ona floskula o tome da, kaže, ako postoje krokodili vegetarijanci, onda postoji i pozitivan nacionalizam. To bi verovatno bio taj nacionalizam koji se zalaže za moju nacionalnu zajednicu, ali i za druge nacionalne zajednice. Međutim, iz istorije politike ili istorije sukoba možemo vidjeti da zalaganje za moju nacionalnu zajednicu, kao što se rekao, moju nacionalnu državu, zapravo znači zalaganje za moju nacionalnu teritoriju ili za određeni deo stanovništva, a koren današnjih sukoba se često vidi upravo u različitim pretenzijama na određene teritorije, na priznavanje ili nepriznavanje određenog dela stanovništva, na status tog stanovništva, da li on ima status manjine, da li je taj status povoljan ili nepovoljan. Uglavnom, ono što je važno sa teološke strane, to je da hrišćani veruju u jednu svetu apostolsku crkvu, koja bi trebala da bude jedna i opšta, sveopšta. Često se puta koristi u današnjoj, rekao bih, srpskoj pravoslavnoj teologiji onaj naziv katoličanska crkva, s druge strane imamo katoličku crkvu. Jedan drugi pojam imaju koren u onom katolikos, što bi značilo opšti, univerzalni. Dakle, verovati u jednu crkvu otprilike može samo da znači da ne mogu da verujem u partikularnu crkvu koja je crkva deo, nego može da bude samo crkva celina. I svako ko se zalaže za deo, na neki način izgleda kao da se zapravo, da isključuje taj deo koji se tiče, deo priče koji se tiče celine. I to je nešto što predstoji kao izazov pred verskim zajednicama, jer ako se one drže Svetog pisma, dakle u Starom Zavetu se mogu pozvati još na knjigu Postanja, gde se kroz rodoslov, kako bi rekli, Adama i Eve, pa je onda njihovog potomstva i raseljavanja tog potomstva vidi da smo svi mi jednog roda, pa ću ja vratiti na politikološki termin, dakle države, dakle svi smo mi jedno stanovništvo, ne može se, svaka podela stanovništva zapravo nije, rekao bih, na tragu Starog Zaveta i prepoznavanja tog jednog roda. Sa druge strane, i u Novom Zavetu postoji to poznato pitanje, dakle, jeste li Pavlovi, jeste li Hristovi, jeste li, dakle, ovi ili oni, dakle, možete biti samo Hristovi, dakle, opet što se tiče Hrista, dakle, jeste Sin Božji, ali crkva jeste mistično telo Hristovo, a i to telo ne može biti raskomadano. Dakle, partikularizam koji je vrlo srodan, dakle, religijskom nacionalizmu, na neki način komada telo Hristovo, on komada crkvu. Onaj ko veruje u jednu crkvu, zapravo veruje u telo koje je na neki način tu, kao celina, koja je funkcionalna, koja je živa i u suštini protivi se zapravo komadanju. Međutim, ono što imamo kao jednu vrstu, rekao bih, savremenih devijacija, ja sa moje lične tačke gledišta mogu to tako da posmatram, dakle, to su upravo te devijacije koje vide raskomadanu crkvu, a linije komadanja su linije nacionalnih država.